ovdje ima politička nestabilnost i tenzije u širem regionu. Nažalost, evo, politička nestabilnost i tenzije se počele ne samo u širom, nego i ovdje u, da kažem, u opštinskom okruženju. Stalno i sistematsko je satanizovanje srpskog stanovništva u Republici Srpskoj. Neodgovorno ponašanje nekih nevladnih organizacija kroz satanizaciju srpskog naroda. Pa predlažem da se tim organizacijama ne daju sredstva iz budžeta. Pa čak ako treba i da se kaže da nisu dobro došli ovim krajevima iz razloga što osporavaju praktično i razvoj od našega Prijedora. Dalje, stvorena je neka organizovana satanizacija Srba po zemljama u Evropi i svijetu. Adekvatno tome ide odgovor druge strane i stvara se slika nesigurnosti u našim krajevima. Dalje, postoje razne organizacije koje šire strah i nesigurnost. Molim vas, dajte teme, ostanite strategije razvoja. Jesmo, pa to je strategija razvoja. Ne se niko razvijati, niti se moći ako se ne otklone ove, da kažem, politička nestabilnost. Vi spominjete organizacije nevladne. I zemlje, u ostalom imamo to, možemo čuti da su zemlje upozoravaju svoje građane da je Bosna i Hercegovina jedna destinacija koja je nesigurna i čak govore da najrađe ako mogu da okole Bosnu i Hercegovinu. Toliko, hvala. Hvala gospodine Heuš. Replika gospodin Blažević. Ja bih zamolio gospodina Raguša, ako mu nedostaje teksta za puni 15 minuta, ne mora ga dopunjavati i satanizirati sve ostale narode izuzev srpskog naroda. Prema tome, molio bih gospodina Raguša da to ne radi, a zamolio bih predsjednicu Skupštine da se drži Poslovnika. Kad se skrene sa teme, da se opomene i oduzme se riječ. I nećemo praviti probleme ovdje, jer ako bi ja sad ustao pa počeo pričati o satanizaciji bilo kojeg naroda, onda bi imao savu ovdje replika. I molim da ne dira tamo gdje nije mjesto. Hvala. Hvala gospodine Blažević. Krivi navod, gospodin Heuš. Ja uopšte nisam mislio... Sačekajte, mikrofon. Ja uopšte nisam mislio da je kroz ovo satanizovan samo srpski narod. Satanizovani su svi stanovnici ovdje koji žive u ovome Prijedoru, jer takvom pričom, bez obzira o kome se radi, teško će se ko odlučiti da ovdje napravi neku investiciju ili da uloži neka sredstva ili da dođe, recimo, u seoski turizam. Hvala gospodine Heuš. Krivi navod gospodin Blažević, posljednji. A mislim, treba samo stenogram čuti i bit će jasno ko se je satanizirao. Hvala.